Walang Sa dinuman tiayan mo, biyag ko. Agtalinaad si bibiyag, dito'y barukong ko. O magibas ti kadam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapo tabiyagan na ka, to'y nagtugmukan tirik nata, asun nata ni ayat. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarit na itinaindaklan abalikas nga. Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amang indayon iti puso, tapno iti maminsan pay. Madway yatrik na, adang gayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo, ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ti napalabas, nagsangsangit ni Alisa, iti impakita ni Marjorie aladawan ni Omar, akadwa na ti masikog a babae. Napagbidutan na ani Lisette daytoy. Gaputa saan na maawagan ni Lisette, ni Reggie ti simmaruno nga inawagan na. Binilin ni Omar ti pada na asoldado, apagparangan ng addan asawa daytoy. Inkadeng ti baro ti agsakripisyo, tapno mawayawayaanan ti ayan-ayat na, para iti masakbayan daytoy. Ad-addamanan ti pungtot ni Marjorie, ngem pinagkalma ni Tata Felipe. Sakbay arim maud na iti kuta dagiti kabusor, binilin ni Omar ni Reggie. Nadara aranget tinapasamak, ket nadangran ni Omar. Ket itapapagayam, adtoyan tituloy ti makalawas apakasaritaan a napauluan. Iti tinto ti bullalaya. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. Masan-san idigag pasyar kami kini Omar dito'y farm. Uray makikita ni Lolo, anaragsak kami ngagsarsarita. Saan apulas anagata? Apay alaglagi pagpailaan ti lalaki anangal lilaw kanyag. Saan kun ngay ayatan? Kagurag. Ni Lolo ti pagligliday ha. Naitagtag kunti sumurot kini mama. Kat mailiwag tulakit di kini Lolo. Ni Manong Reggie ti mawawag iti cellphone ko. Apay nga tagang nervyos ang. Hello? Alisa, Kasla agkakapsat ti boses mo. tungag ka iti bakaka. Awanan ni Omar. Awanan ni Omar. Anya ti kayat mo asawan. Naipasungal-ngal kami iti nadara arangat. Iti panangraot mi iti kuta dagiti kabusor. Kat maisa ni Omar, dagiti mapugpugaw ti bangkay na. Sana po daw dayta. Sana mabalin amatay ni Omar. Ayatem ka di lang ni Omar. San ka di akakurgura mo na? Kan inlunod mo ay. Katapay nga inawagan nak sarhento. Tapno iparupang kanya. Anaragsaka kon tapi may sunti panangilunod ko kini Omar. Kasta ka di? Pakawan na kumanon sa air ko tirignam.
Inawagan ka. Tapno ipakamuking ka at aksanggasat ni Omar. Sapsapulan pa lang dagiti padag kasoldado ti bangkay na. Tapno maipayan mo't lang iti nasaya at apan na kay tanam. Sige. Agyaman at iti awag mo kanya. Sapay ko ma. Taagtal ng tikararwan ni Omar iti nagkay sa abihag. Kuna ni unad ang nagpakada kakanukin ko na nga umay ka dito farm. Nay, apay, nagsangsangit ka. Lolo, Hmm, awanan ni Omar. anya ti kayat mo asawan iti dayta. Imawag ni Manong Reggie kanya. Na ipasungal-ngal da kano iti nadara arangan. Kat maysa ni Omar kadag iti mapukpukaw ti bangkay na. Kasano nga ibagada anatayen, no saan dapay anak kita ti bangkay na, alaman? Nakakita da kano iti dara. Iti nakakitaan ni Manong Reggie iti nakapasagan na lolo. Amangan no inuluyan kanon dagiti kalaban da. No nabiyag man. Amangan no linamot ni buhaya iti asidag akarayangan nagprarangatan da. Ay, kat... Ay, no, dahi tatigasat na kat awan mabalin tayo, apo. Ape, asaan kang agsao, Marjorie? Maragsakan ka kadi iti napasamak ka ni Omar. Tanyat pagkitkitaan nyo kanyak tatang. Kananya ko at pakibiyanga ki Jay. Dakasaklaw na hindi pa nagkita yun. Pagayatak ka di, tinapasamak ka ni Omar. Ay, Amamuda kon. Nauyong ak. Nga maadamatrik na kamasakitan. maasya naklaunay ka ni Alisa. Sangit asangit. Amok ay ayatan na pailaang ni Omar. Hinamaag. Noy ayatan na pailang timaysan na natay. Makasarak to itinasaysaya at tao. Iti umno apanawon. Girl, I need you. I need your love. Dahil dati parigod ko, Lisel. Aging gaita. Sanda pa yung nasarakan ti bangkay ni Omar. Amang ano na tayo ngagpaison di gayem ko. Amo ka lumdaan ka mo titi napasamak kang kuana. Kat mawatang ka. Uwan. Nakasingsingpat at tao ni Omar. Inyawag ko adagos kini Alisa. Oray imbaga na ide agaguran na tigayim ko. Nariknak ang maladingitan mo't itinapasamak kini Omar. Nasakit launay. Mabalinta ko malatan aglinipat. May anas ka namatay ka. Idinto na kay kandeng ako na sumurot ka ni mamang. Tapno baring iti panagin na dayuta.
masursuro kan to halipatan. Ngam iti ipupusay mo. At saan ka malipatan? Hintalimang ka dita'y puso. Adda ko maipakpakaasik kada kayo, mamang. Uray tanatay mata ni Omar. Amangan lumabalin, asaan ako nga agtuloy asumurot kada kayo. Alisa, aging kay tewan makita abang kay ni Omar. Di mo maibaga nung natayon. Anya ti kayat yung asawan, mamang. Kayat yung ama panagnakat na natayan ni Omar. Anya ti kinunam? Awan tibain mo! Marjorie! Marjorie, anya ka diti mapaspasamak ka. Apay atinumpam ni Alisa. Jack magustuhan ti pa ng sungba-sungbat na kanyak tatang. Pampanunot at ti masakbayan na. Ngayon sungba-sungbatan na kit Nagkabaalan ti magpanaw kada kayo, lolo. Batbatkin kayo una. Katsak, saan ko apat-batgan ni Lolom? Saan nakmat apat-batgan? Sino ka diti na ipasnekan ka? Siyak ti inam. Siyak ti inama nagrigrigat para iti masakbayan. Kasaritam anasaya at ti anak mo, Marjorie. Iparitnam apat-patgam. Saan mo na Tatang, ibagtas? isu anatanggan ti ulo ni Alisa tapampanoy-nuyan nyo. Saan apod no dayta? Ikarkarigatak nga awaten ti karirik na ni Alisa. Pabusoyan na kuma ang makisarita ken kuana. Nagtudula itinapig sa idirabi. Nakad-adala man tinapras nga agos ti karayan. Naot-ot pala dagiti sugat ko. Diyos ko. Agyaman at tainig kandak pa iti sa bali apyag. Tibol lalayaw. Malagip ko ni Alisa. Kinunana idi. Nga uri agin na dayo kami. Kat agkita kami tungod la. Iti unto tibol lalayaw. Saan ang masapol ang mamon na si bibiyagag? Saan na ko nakasapol ng itibiyag na? Agsakripisyo para iti masakbayan na. Helikopter. Helikopter dagiti soldado. Wan manawanan dalakit di ti aglawlaw. No mabalin la ko ma. Saan da ko na masarakan? Kasanon ti kinasoldado. Daytoy laangan tinabati para kanyak. Girl, I need you. I need your love. Dumngag ka kanyak. Maawatak ti marikrit na Alisa. Uray siya.
Diyak kumamot kayat nga ginadayuta. Tasipod kinaubing mo, siya kon ti kinadandanam. Saan lang nga apo ko, ti pangibilbilangakan ka. Talaga saan ko kabalan ti mayadayo kada kayo, lolo. Tulungan dang ang pagpakaasikin ni mama. Adi di ko man ngay tuloy ko ti panagadal ko. Para iti masakbayam ti pampanunutan ni mamang mo. Uwan, lolo. Amok. No kayat ni mamang agabruda. Ington makaturpusak la kuman. Saan ko maasyak ti makalapad kan ka? Napigsaak pa'y. Kan kabaelak ti agbiag ngagmay maysa. Diyak kayat amalmaltay kayo, lolo. Bayam. Padasag akasarita ni mamang mo. Ngem jak maipanamdama. Numaalokoy ko apok. Agyam manak na nasarakan da kamatlaang nagitipada da soldado, Omar. Di amukat talaga natay kan. Naimbaglaan, tada nakakita kanyak. Kasladyakon kabalan iti. May isa amang nganop alakay. Tenang ispal iti biyag ko. Milagro ti pan nakalasat mo. Nalaing ni ama gayo. Kinabalan na nga inikat dagiti bala asimrek iti bagik. Naimbag, tawan na tamaan nga internal organ ko. Saan mo payagasa ti matay? Pun kayo. Inyawag ko adagos kini Alisa tinapasamak mo. Kastao na sangit na. Reggie, Apa yan nagsinay ka? San ka di arumbang ko maamaragsakan ka, Omar? Ay ayatin nakapailaan. sana na masapol ang maamon na si Bibiyagag. Awagam ni Alisa. Ibagam kan ko ana. Anasarakan dan tibangkay ko. Anya? Sigurado kay ti dayta. Wan. Sigurado akong iti pangaddan ko. Para iti masakbayan ni Alisa. Ito na ang laro natin. Maawatam ko, Ma Marjorie. Uray sakat mailiwak. Nupay ibagbagak anapig saak pa'y. Agam amangan no jak madairan ti iliw ko kan Alisa. Talaga napatid ka na kayo ti apo ko yun. Saan lang nga apo ko ti pangibilbilangag kan ko ana. Kasla siya kunti amana. Apay, anya ti pagbotngam. Aging gaita, awan pa'y damag no nasarakan dan ni Omar. Kapilitan ngag may sakag subli di Manila. Tiyak muk kadwak ni Alisa. Agyaman naklaunay. Maragsakan lakad din ni Alisa. Amangan no daytoyon tigapuna nga umasidag tirik nanaken ka. Grabe ilauna yan. Ngamasapol mairing Pasko amin dagito assignment ko. Ni Manong Reggie ti umaw-awa. Hello? Nasingag sa mo tantipan na turog mo, Lisa. Agar arami tak iti assignment ko, Manong. Imanugot ni Mamang, alip pasek ti panagadal ko dito Ilocos. Sumurotak to kini Mamang agtrabaho ijay London, inton makaturpusak. Narabian ka man nga imawag. Nakasubliak na may nanit ti Destinok dito Bicol. Kasangsangpot ko lang. Unggay, nasarakan mi ti bangkay ni Omar. Anya? Talaga ang natayan ni Omar?
Imbis nga bakasyon na kaya lugar mi, napanunot ka dito ilangan lugar datatang mo timayak. Nasaya ta nakapasyar ka. Ingkadang may kininanang, at dito ka may langan ngagnaad. Mabuting kan sa amatan. Ang mga nutuntunan ni Alisa iya lugar yo. Tapno panagnakan na no talaga natay kan. Awan nga ta ti panagtalaknakan ka. Kastaw na sa ibag na di. Nakonsensya kiti panagulbod ko. Amuda ka di iya lugar yo. Si bibiyag ka pa'y. Jack mo. Reggie. Adda kayat ko aparamid kin ka. Kayat ko nga adda makita ni Alisa apamanagnak at talagaan na taya ko. Anya ti kahit mo asawan. Anya ka diti pakakitaan anatayan ti may sa atao. Omar. Sigurado kay ti daytang ibagbagam. Ibilang ko ti bagik anatayan. Saanan asyak day di Omar. Anagayat kin ni Alisa. Ngam, iti puso kan panunot day di nga Omar. Saan ang nagbaliw? Narigat ti manglipat. Ngam awan ti sugat adi kabalan a paglunitan ti panawan. Sige. Adaking ka, nukasta ti pangadeng mo. Sandak la ko man ngayon tulnog dito airport. May kaawak lang arudan kada kayo. Kini Alisa, tatang. Sakbay asumra kayo iti departure area, mamang. Kaya't kayo pa'y nga arakupan iti na ero. Patpatkin kayo unay, mamang. Alisa. No saan ka kumaan nagbabawi? Kadwa ka. Iti pa nagsubli ki London. Dumtang to ti na apanawan, mamang. Huston day ta panagpinakadayo nga agina. Marjorie, papan kan iti departure area. Sige. Panawan kayo. Agananad kayo. Kakaiso na nagpasyar ka iti lugar mi, Manong Reggie. Dito yung matkampusan to, timayanta. Kwa. Alisa. Adda kahit kong ipakita. Ngam, saan ka kumangagsangit? Ha? Iti daya papananta. Sige, mapanta. No, apay anasken nga aramidin na ito ni Omar. Dayta. Ha? Di nakasurat iti lapid. Omar Garcia. Omar. Pagawanan na kuma. Ngamday di panangilunod ko ka. Kapulang iti pungtot ko. Kasla nagparik na keng ka tinapasamak. Binilin na ngaywanan ka. Saan kanto amalipatan, Omar? Nakasubli ka dito yung lugar da Alisa. Ngam saan ka nagpakita? Gaputan muna, tit nataya ko. Iti puso kong panunot na. Nalipatan ako. Nadlaw kay tay, nakipinayapay. Itagroup ba tayo? Apagbait lagayam ti pan na kay destino mi di Bicol. Agpadatang agsubli di Mindanao. Juan. Kalpasan day di napasamak. Kat, anya, agikat ka na soldado? Awan ti takrot a soldado, Ricky.
Kasi ti pagsasaw. Kabayatan na masugsugatan ti soldado. Ad-adda tumurtured. Naibaga ni Ali sa kanya. Apama na makaturpos. Surutin na ni Mamang Nadia London. Talaga nga awan ton ti gundaway mi ang makapagkita, Reggie. Talaga adya ako nakapagkadkad ni Mama Lolo. Adayo pa'y ngagturpusak. Pinaisagananan dagiti papeles ko. Gaputa dayta tinagtulagan nyo, apok. Para iti masakbayang matlaeng. Nabayag nga insaganak ti bagik, Lolo. Tapno kabailag ti mang panaw kada kayo. No kuma, sumurot kayo langan. Uray agbakasyon kayo iti sa magmamano bulan. Lakaya kun. Daragsaka ko ni Jeff Farm ko. Inton matayak. Agawid kanto. Tapno kita titanem ko. Wen? Nilulumat. Kaya't nyo, saan kayo ang panawan? Amangan no inton adda ka ni Jay. Saan mo na kayat ti agbakasyon diti lugar tayo? Girl, I need you. I need your love. Maamuan to nga ta ni Alisa as ibibiyag ni Omar. Papagayam, denggen intun bigat tituloy ti pakasaritaan ana pauluan. Iti unto, ti bullalayaw. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. Isursurat para iti radyo ni Delphine Dumayas. Direksyon, Luvimin Aquino Sr. Production Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. No one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love. Awan kasping tinadarisay nga ayat ko, Jonas. Sinalimat matag tindaton mo nga ayat. Eloisa, Ngam apay ng kalang nagulib ka! pakawanan nakuma. Baliwak ti agkari. Manupay akari. Saanan amasabsaban ti rumrumsik agkura iti parukong ko. Risik. No nabanugan ti puso agubwayan ti kinagulid. No aglupuyan ti bagi iti panagsagaba. Dinto nga tarumpwas ti risik ti maarunan agura. Papagayam, awisan ta kayo amang tarabay dito'y nobela anapaulwan. Risik. Nobela ngayon surat ni Nestor Marcos. Iti direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Production Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo, Risik.
Ti napalabas, binili ni Doña Candidada Dawel asurutan dada Mayor Solomon kan Don Gonzalo. Nalaos ti pungtot manen ti bakat, gapu iti panagkuyog dagiti dua. Kabayatan na, naginumanan ni Jonas iti arak, akas pangiliwliwag na kano, iti sakit tinakam na, iti papanaw ni Eloisa. Maragragsakan mat ni Monique, tapinatgan ni Jonas nga esot kaduana numapandang agagayam iti syudad ti Baguio. Kat ita papagayam at tuyan tituloy ti nobela ang napaulwan. Risik. Sigurado ka, iti dayta, kumpadre? Sige. Sa bagay, umaya masapa ni Doña Candida di do'y opisina. Mamwa ko, noan niya tinapataglaunay ngay bagana kumaydi. Sige, kumpadre. Ipagamo keng kadagos. Bye. At dan sa panggap ni Doña Candida nga kandidato. Amangan no umay na ibagang nga kandidato iti kinamayor kat bumabag iti kinabisi mayor. Sa habali asaritan daylan. Saan kumat nga ipalubos? Sige. San nakamadiktaran iti kayat ko nang runa ket adda ni kumpadre Gonzalo amang back up ita kaniya. Nukas kasano dinakton madiktaran pa daya Doña Candida. Saan ka pa naturog? Lepas mi kami na nagsarita kaninong mo Gonzalo, iya. Okay. Ayun gahem, Papa. Nakasarita ko ni Jonas. Umanugutan nga iso kadwak. Into nagpabagyo kami. Na-confirm kon. Tayo ko na ako naganan kayo. Wen, Papa. Di ka madanagan. Nariga tidala nagpabagyo ta zigzag, iya. Aginayad kami, Papa. Iso nga awan ti rumbang nga pagdanagan nyo. Kung nakati driver ko kumati mangimaniho ka na kayo ng saan mo madakayat. Saanan, Papa? Naanadmat ni Jonas. Ngam saan ko nga mo? Takas jay editi napasamak ka na kami. Yali ka kaglang ti kinatalgad yo iya. Saan ko kaya maulit mananday di? Gapo iti kinakaskasiro ni Jonas ngagmaniho. Nagsapa rin mo ni madam. Apong pungtot man ay nabigbigat. Kaputa di na nakasarita ti anak na. Napartak ngamin ni Jonas iti rabi eh. Talaga ati na malipatan ni Eloisa. Agayat launay. Akita da pa'y nga ta. Nangguna. No saanan akayat ni Eloisa ti agpakita. Ay, anya lakit din ngagpaiso ti biyak. Ngam no talaga nga iso dati na ituding iti tunggal maysa. Siguro, pagtumukan matlang ida ni Gasa. Nagsapa tayo nga imay di kay munisipyo, Dawel. Masapa ka nung aming disaritaan na madam.
Ken Mayor Solomon. Sa bagay, saan na akayat nga agranada manan iti dayjay Adon Gonzalo. Gusto ka? Talaga na law sigura na igilakay. Papasamak ti plano ni Madam. Ken iso ti agmayor dito San Mariano nga ili tayo. Naturtura ito manen. Podno na da. Kat mairanod tayo. Saan ka di apod no ti kunak? Gusto ka, Iliyong? Oray no pasig ang kinatakas na kita raramidan tayo. Day tamet tirikat na. No may santo na mayor. Datayon di katurayan. Angem, mapayagpay ang mapasamak dayta. Saan lamamin ano ngaglabas daw? Sa bagay. Angem, anyala ulay tinapatay kapag saritaan da Madam ken Mayor Solomon. Anya nga ta, dawal. Page strip. Saan ako nagpalpalika o, Mayor? Okay, anya dayta, amiga. At da plano kiti umay nga eleksyon. Oh, anya dayta. Ag kandidato akto. Anya. Kalabanan na ka din na mayor doon niya kandida. Saan? Awan pagdanagamit dayta, amigo. Oh, anya nga ro na posisyon. Para bisi, Mayor. Anya. Oh, apa yan nakigtot ka, amigo? Danag. Takayat ka, akatandem. Ay, Hindi. Kasla saan mo ang magustuhan tibaga ka? Ibagak ti puno doon niya kandida. Adan katandem ko. Anya? Lading itak. Kaya't kukumagam. Nakaununa ni Compadre Gonzalo. Karamba! Yung katimanan, dinapasama. Takas lang masok man ang dagong yung tipong tutyarimar. Manipod ni di opisina ni Mayor Solomon. Diretso ijay safe house dawal. Ya. Adda na patag kapag sasaritaan tayo. Wan madam. Isumit lang kayam. Isumit lang kayam ay naltaw da jagon sa alo iti opisina ni Mayor Solomon. Abay madam, muyo ka rin di ka po na. Wan, kat saan ko ang maaklot ti pan nakapaay ko iti daytoy kung taway. Anya? Saan ko ang magustuhan tinamuak dawal. O sige, partakap jag pataray. Ngam saan mo apatayabad tilugan, ti kayat ko asawan. Takayat ko pa itagbali na Mayor. Gap-gapo na dito, compadre. Iso nga kita tatag sarita ta ng baga. Alright, rest house mo, winno. At dito ilatan munisipyo. Sige. Urayan ka. Bye. Pulos.
At yak naman, di kasi plano ni Doña Candida. Awan maarabidag, at the word of honor ko ken kumpadre Gonzalo. Kano di nagton sa bortaran Doña Candida, tasan nga isot katandem ko. At dakin ko na. Uray, taing ka rin ni kumpadre Gonzalo, nga isot mang tulong kanya. Tapno masigurado mat ti panangabak ni Adwa. Makapungpungtot ni Madam Apimanaw. Ngamin, saan na kan anauray, senyoritaw? Bayam ni Mami Tonyang. Ala, isardeng monte agbarbartag. Tamakaala ka iti sakit mo, senyorito. Makadadaal iti salon at dayta. Nang runa no kanayong. Amo muntiga po na Tonyang. Bayan naklatan. Ay, madi Kasanupay ngagkita kayo kin Eloisa. Nung agsakit ka, dakos ti mapasamat ken ka. Saan ko nga mo nagkita kami pa'y. Ngam kasi tinakunak. Sa anak amamingga, agingga iti saan ko amasapulan. Kasanaw? Natulagak ni Lito. No ada sumangpat kada Eloisa kan tatang na. Ipakaam mo na kanyak. Agtungpal nga tamat ken ka? Wanton niyang. Inik ka kiti kwartana ay nagkita kami. Aya? Kastay ka de? Wanton niyang. Katpatyak ang makaalak tumat lang iti impormasyon. No sa dino ti ayanda Eloisa. Nabay na anak. Kat saan ko amaklon. Anyang aron di plano yung ita, madam. Siputan nyo amin nagaraw ni Gonzalo kat likidaan nyo. Anya? Ituloy yun ti pladok. Bukawan iti talan ko. Dadya Gonzalo. Iti kabiita na panawan. Sige, madam. Aramidon mi tibilin nyo. Anya, Sanda ka itong atangatapan, a mastermind. bayam laeng agatap tino asino dita. Basta nadalos lakit diti aramiden nyo. Awan parikot. Awan maalad ang auray pirgis laeng nga ebidensya kontra kanyak. Amo na kami matangag trabaho, madam. Good. Kita man na matuloy ti panagkandidato na. Oh, iha. Kulag no saan kan nga umay di opisina. Ada nga minapan ko ginatang, papa. No nasapsapag ako madimdrang, nadanon mo ni Ninong mo Gonzalo. Kasta ka di? Naimbag man, tas andamanin ang nagranakan tita kandida. Inawagag ni Ninong mo, itay nakapanaw ni Doña Candida. Tasan mo na nagbayag? Kasta ka di? Nagdardaras kan makapungpong to tabi manaw. Apay manen. Apay kasta kaila aso kan pusa itan. Saan na nagustuhan tinaybagag ngagkatandem kami kan kumpadre Gonzalo. Anya? Panggap na gayam tiyag kandidato kat kaya't nasyak di katandem na. Anya? Ngam, nabayagan na plano mi kaninong mo dayta. Ngag kandidato kadagadwa kami.
Kasta ka di papa. Ket, gapoy ti daydaan amon. Nasakit lakit di tinagam na kanyak. Kasano nga ro din papa? Awanton mauray yu asuporta manipod kan kwa na. Ha? Bayamon. At damat ni ninong mo. Kan kasano kami pa yan kinin Jonas. Mga no, day tamanan ti parikot yu, papa. Ay, hagyaman ak. Naka-enroll matlaang ang ti anak kaw. Tarabayam kumatos kaw. Saan mao abay-bay anti anak kaw. Kuma, matunuyan na ti arapaap na. Ay, naimbaglaang taad dati kasinsin na kadkadwana. Apag isumat nga ag-college ti buridak nga anak ti kasinsin kaw nga adda ditaw. Ay, dupay adayupay ti dalyasatan ti anak kaw. Sakbay amagtang na ti kayat na aturungan. Anos lang. At sapay lakuma. Namataginayon ti karadkad may nga agama. Kasano nga ro dita, Noel. Di agtignay tayo manen kontra ken Don Gonzalo. Kabilida, Nilyong. Dahito'y itatirigat na. Oray saan mo kumakaya ti pumatay. Mapilitan ka no isot bilin ti boss mo. Kasta lang, tibiyag. Nagrigat met nga rod ti agsapol iti trabaho. Puno na na. Narigat ti awan adal na. Saan amakastrek iti mas desente ken nadaydayaw a trabaho. Saan ket di a killer. Puno na ko nam. Tibiyag kita. Kapit sa patalim ako na dahil yung. Anya nga rod, agtignay tayon. Amangan no intun madamdama ket umawag manen ni madam. Sige, sige. Mabanda yun. Sabay agong itadagos. No saan tayo atong palan. Tikayat na. At tuyan ti kapiyo, madam. Idi sumlata di taan kat panaawan na kadagos. Kaya't ko tiyang may maysa. Uwan, madam. Ayun kayam, ayan ni Jonas. Simrag mat iti kwarto na, madam. Nasakit ka no ti ulo na. Ala ti kinabartek. Ayabak ka de, madam. Wan, kaya't ko kasarita. Nanyamanag ti barbartikan na. Adda ka di ibagayo kanyak, mami. Apay, anya ti barbartikam, Jonas. Nasken ka di pa'y ama-aman nyo dayta. Naggalas mo't ti kasta pa nagsasaom kanyak. Adda ka di matlaang patig ko kada kayo. Anya ka di dayta sasawam. Amok nga awan patig ko kada kayo. Anya gawad. Pudno mo't, mami. Ngamin, kinitulyo ti ragsak ko. Saan nyo akayat nga agragsakak? Sana pod no dayta. Maawatak ti kayat mo asawan. Gapo ka di iti panagsinayo kan Eloisa. Wan, mami. Iho, ipatpatag ka. Isukay na rabid ko ti kastyay. Anyan tulangan ti kunaan dagiti makaamamo kan ka.
Anyan tulangan ti banagan ti biyag mo. No gapukan ko na kat agbalin kanton amang urkuragas. Ta inibos ng tugaya mo ti sa nikwam. Day takot, mami. Tilang sa nikwa. Ti kinabak nang yo lang tinapatag kada kayo. Ngam ti pakasak ng ti pusok nga anak yo. Kat impaidam yo. Napasnag ti panagsarita dagiti agina. Sapay ko ma. Ta saan manan ang makapungtot ni Madam kini Jonas? Ti magdaran ni Madam. Kasla makalukluk sa manan. Talaga kadi? Asaan ang makapagkinaawatan dagiti agina? Apayan, senyorito. Pinanawan na kamutan ni Madam. Kagura na ti panangikalintaga iti karbangak amang pili iti ayatag tonyang. Anya? May sa ti rason. Saan na kaya't amay salang amamirmiraot kano? Wenno pobre ti asawaag. Tama nga no ibuson nanto lang tinagregrigatan ni mami. Oo na yun. Ngam no kasapulan tonyang. Umadayuak. Anya? Wan, at the vacation house mi ija Amerika. Anagatang day ti daddy. Kat ija ti pagbakasyonak. Anya? Ang for rent ti daddo ma akwarto ijay. Ada bukod ko akwarto. Good. Anya ti planom, senyorito? Mapanak ijay, ajak ipakpakaam mo kini mami. Anya? Ipakaamok tulangan, no adda akon ijay. Kunak no sa pulam latan ni Eloisa. Wan, ang no saan ko nga amo ti ayanda. Narigat ton yang. Sa bagay No awan lata ti mamak kinilito. Agbakasyonak laangan ija Amerika. Hello, Dawal. Anyat madamag. Madam, at tamanan ni Don Gonzalo iti opisina ni Mayor Solomon iday. Kita mga ano pagsarsalitaan dan. Di pa nyo kan panagsalita yo iti Mayor. Orayan niya rumwar. Katsurutin niyo. Wan, madam. Ambusin niyo ti awanan bain. Sige, madam. Kastabay ka ron. Sige. Bye. Bye. Saan ang mabalin na mapulilyaso dagiti planok? Nang runa, ti panagmayor konto. Tapno na bilbilag ak tumanan. Agbaligi nga ta dadawa lamang patay kini Don Gonzalo. Papagayam denggan inton bigat tituloy ti nobela na Pauluan. Risi. Nobela ni Nestor Marcos. Iti met direksyon kat panangisurat ni Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot mo kada kayo. The number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Talaga
da kay amin no di kay tong palit pakayasan me. Pasabtan tayo si Pala. Patayin tayo. Awanan ti maramidam. Kukwakan, Esmeralda. Saan? Ibatanak! Ibatanak! Matayak pa nga mo nasakbay nga baligi kayo di panggap mo! Sino ti... Kabalyero? Kabalyero. May sa abiktima, aganggan na iti imatang dagiti buklis amang irormangan. Pagbutbut ngan dagiti tao nga inapunan ti demonyo, amang ipagaruk akukwadan ti amin agundaway, iti unos ti panagbiagda, iti daytoy alubong. Kabalyero! Estranghero, nga awan sa bali apanggip na, nudi timang paksyat kadagiti aglablabes, ken awanan konsensya. Asino ni Kabalyero? Papagayam, masumbatan daytoy asaludsod. Babaen ti diyo panagliway amang tarabay, ditoy sa balimanen a nobela, ngayon kam isagot kada kayo. Kabalyero! Nobela, ken babaen metlang ti pluma ni Delphine Dumayas. Iti direksyon ni Luvimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Di napalabas. Saan nga ininggaan ni Esmeralda apaltugan ni Gabriel, kabayatan ti panagpataray na iti kabalyo na. Agingga iti naibusan iti bala. Impek sa ti balasang tinalaos agura na kenkwana. Inistorya ni Esmeralda iti amana tinapasamak. Kinasarita ni Brandon da Gabriel kan Bruno, hakuyugan da amapan makisarita kanila kay Emiliano iti kabigatan na. Kalpasan na ita, saan ang maala ni Gabriel titurog na, gapo iti panang pampanunot na kanya Esmeralda. Iti makapanaw da Brandon, sinapol nila kay Emiliano tinakaidulinan na iti armas ken bala. Binili ni Brandon ni Gabriel, amasapol asi imun na amin agaraw tilakay. Saan anadlaw ni Esmeralda, tikadda ni Gabriel iti likodan na. Kat ita, adto'y tituloy ti nobela Rapol 1. Kabalyero! Napunta ak manen. Nakasagana ako. Talaga nakasursuro kan, Esmeralda. Asintado kan. Anong siyak? Nasa ganaan nak ka din. Manong kabat. Ado pa'y lati pagkamtodam, Esmeralda. No kabusor nak kuma, natay kaitan. Sige, patayin nak. Anya pala tururayam? Dakas kakas kini Manong Bruno. Kabailam ti pumatay? Saan arumbang apatayan tikasken ka, Esmeralda? Napintas ka? Rumbang nga ayatan kan ilalaan. Ay ayatan ka, Esmeralda. Anyat kinunam? Kagurgura ka! Aday wanak! Pakawanan na kuma, Esmeralda. Nung saan akon ang makapagtapal pa'y. Ay ayatan ka launay. Ayop ka! Ibatanak! Bastos! Sakit ti ropa ka tinumpang. Nung tsak malipatan ti samit ti bibig mo. Bastos ka! Bastos!
Pakawanan, Esmeralda. Pakawanan na iti panagduksok ko. Dakon na tagpalanterik na. Ay ayatan kalaunay. Mabantan, kabalyo! Kagurgura ka! Ilunlunod ka! Gabat! No saan nak ang mapakawan iti narabid ko? Patayin nak! Paltugan nak! Basta anak pa'y anak ka tayo! Yeah! Yeah! Patay ka! Amok aga po iti panangarakop ken panangagak ko ken ni Esmeralda. Ad-addan akaguranak. Ad-addan apat yun na adaka sa katao. Numaaman da ito ni Senyorito Brandon. Ang mga numapatay nakpay. Tinarigagayak da ito'y. Siyak ti umuna ang makaagak kun kwa na. Iso ti umuna nga inayat ko. Kat kayat ko. Asyak ti umuna. Kan maudi alalaki iti biyag na. Aging ka iti maudi nga angs ko. Nasipngetan ka man na yun, Esmeralda. Naimbag ta saan anagtudaw. Ngam, api anak kalablabaga dagiti matam. Nagsangit ka. Totong, ayop na dyan, Gabriel. Kagurgurak. Dinanon na ka dayjay agabat. Anya ti inaramid na ken ka. Totong, inarakop ka ni nagkanak na dyan, Gabriel. Ti awanan bain. Mapatay ko. Ti talunasak. Rautek iti bilyak ipungsay ko ti ulo na. Kalpasan amaderder ko ti bagina iti bala. Saan? Saan kayo pumanang dito balay, Tatang? Ang kasanyo, kabailan. Nakapsot kay pailaan. Isa patak, Esmeralda. Patayag dayjay agabat. Patayag ida ama nagdakdakes. Naimbag ta si Mangpet kan gabat. Napanampay lang amin. Itay pa'y adamdamagan na ka ni Senyorito Brandon. Apay ka no, nanabarang. Nalipatam ka din nagtulagan tayo bigat, gabat. At daytan ni Senyorito, makapungtot tilangada. Ay, amang ano may ramraman at pa'y. Senyorito, Panawan na kami, nanabarang. San ka ngagdangag iti saritaan? Ang mga nasika pa iti pagpupungtutak. Ay, saan ka diya, Senyorito? Saan tak nga iramramahan? Panaw! Dapat lakuman. Uray, ipaturayo ako mangkamatis ti rupa na. Ay, sige, Senyorito. Martakam! Gadupay na asaom. anyan ni nanabarang. Inton makapalpaak, kalpasan ang makapangrabita, Senyorito. Agtignaya kon. Mangikoyog ak kadi iti kadwak. Sika lang, di mapan. Masapol ngawan makadlawking ka. Si Ma'am Dayjay Alaka Emiliano. Ket numadok talam ang nalimod ang makikumkumplot iti daya kabaliro. Masapol ang mamok. Patayak kadi, Senyorito. Kabalam? Uray godasak iti sango ni Esmeralda. Dayta ti kayat ko amang ngagking kagabat. No mapasamak dayta. Awanton pagpilyan ni Esmeralda. No saan ngagpasag kanyak. Patayam nila kay Emiliano. Ngam kayat ko nga itatag mo kanyak as ibibiyag ti kabalyero.
Natanawa kititawan ni Gabat, arimwara na kakabalyo. Napananapailaan katrabrabe. Binaon ko Jepurok. Kayat ko asimun na nila ka Emiliano. Ang mga nun nalimod ang makikumkomplot. Iti dadya kabalyero, mama. Adamot nga tamasiman na iti dadya alakay. Saan nga taan nasaysayat no pakamag mo kat ipupok mo ti basement dadya alakay Emiliano. Kita mado di mapilitan ng agpudno. San pa'y lang ita? Kaya't ko pa'y aduktalan no asino tinangkam magkinkwana di. Nakapay-pay lang. Datayo ti papabasulin da. Nang runa kin Esmeralda. Datayo takin gapuanan. Anig gabat ti nang ilambang kinkwana. Salbag na yalak lakayan. Timulong kayo pa yan ang sapol kan kuana. Anya palat pagatapan na. Nusyak ti makapungtot. Mangbili na klangan iti pasurot tayo amang patay iti da yalakay. San pa'y nga ita, mama? Kasapulan tayo pa'y nila ka Emiliano. Baka mo ka man lagan. Agam nusyak. Sana ka makaururay. Uray asino ka dagiti trabahador ti batay. Awan bibiyang ko. Nga mala, sapay kuma, tada magudilan ni Gabat. Kalkalpas mo anang grabe eh. Ken saan ka pa'y anapalpaan, Bruno? Agin inom ka man na ni ti arak. Umapal kayong salang na nabarang. Uminom kayo mo da. Makita nagtupay ni Senyora Margarita. Ang mga no, saan lang nga ungot ti maramanak. Tungpa, ken pungot. Hey, amumot ti kinaungot ni Senyora. Saan ama aling gagat kanyak ang mangidugol ti ulo iti dideng. No, saan na laki di makita? Saan da nga gungot? Malagip ko gayam. Anya ti malagip mau. Makapungto taksakin ka na. Palpasindak pa yung namin angag sao. Namo, nakitak ni Gabat api manaw. Kasla nangag ko itay nga imbilin ni Senyorito Brandon ang mapanag si Amy ti kabalbalayan. Yak naawatan ti dadumaan nagsarsaritaan ta. Ta nagungot ni Senyorito Brandon nga agdengdengag iti pagsarsaritaan da. Agmay-may salang ni Gabat. Sa bagay. Anya ko matigaway na iti trabahador. Talaga na talagpunay ni Senyorito iti dadyag Gabat. Panawan kan Bruno, inakon maturaw. Nasaba pa'y. Uminom kayo pa'y. Kukwam laangan. Nasaysaya at asaan ko arugrog yan. Ta mga no maimasak yak makariing amasapa. Yak tuki di mamigat iti tumbakan pungaut. Saan ka maguston na diya? Ibusi ko na ito. Kalpasan na. Mapanakitayan ni Gabat. Pada pampanunutak nga aramidan. Kita lang, no saan nga iso ti mapabasol? Tatang, apay nga gas-asa kayo itibo ng ngarabrabi eh. Inuray ko ang makaturog ni nanang mo, Esmeralda. Diyak kayat ang makita na ang mga asa ak iti talunasak. Ag nervyos lakid di. Numuna ta nakapsut pa ina. Anya ka diti sagsaganahan nyo? Ipungsay ko ti ulo ni Gabriel. Tatang! Saan arumbeng ang mangipakita ka iti panagbutang mo, Esmeralda? Diyak mapakawan ni Gabriel iti inaramid na kan ka. Diyak kaya tamay sagmak kayo, tatang. Awan gaway ho. Aduda. Kan problema ka ito eh. Kaya't ko siyak timang resort.
Siyak amis mo timang balas ken ni Gabriel. Wen, saan ka pa irurumen? Isardan nyo daytan. Inkay kat maturugan. Amangan na makariing ni nanang. Naulay mo kan iti kabalbalayan. Kaadwan na kadakwada, tinakaturog na tan. At dapay lang sumagmamano ang nakasilaw. Itay imarubaya na kiti balay da Esmeralda. At danaan ni nagak asilaw. Ngam itay sumiripak itirig kang tididing. Awan mo't tinakitak ataw. Malagip ko manan ni Esmeralda. Ay ayatak unay ni Esmeralda. Kaguranak iti kinadursok ko. Idisan nakpay akagurgura. Naasidag tirik na nakanyak. Ha? Danapag ti kabalyo. Ni Esmeralda lang ti adda kabalyo na dito'y kabalpalayan. Kabat! Binaon na ka ni Senyorito Brandon namang siim kanila kay Emiliano. Apayag dito itayan mo. Nagkapuak ija itay. Agsublakin ton madamdama. Uray awan bilin. Umay kakadkadwain. Noom yan ka dito eh. Panawan kan tumat lang. Namin, yak kabaalan, tiyag puyat. Awan tiba inti jaya kapat. Kagurgurak. Tsak malipatan tinaramid na kanyak. Aking kaita. Kasla marikrik na pailang ti panangarakop na kanyak. Nakabisbiskat ti bagi. Tsak puros nakarukat. Kat... Dagit ipipig na. Kasla marikrik na pailang ti... Anya di siya kanal buong. Rinaut na kami samad na si Brooke. Esmeralda. Tatang, siriring kayo pailahan. Uwen. Nangagyo ka di day jay. Naulit manan dagiti kanal buong. Nabuakin dagiti pumurok. Sos, nasimbangan ti panaturog dagiti daduma. Rinaut na tayo samad tan. Tatang, papanan niyo. Awan sa bali amang raot kada tayo. Dagiti pasorot ni Senyorito Brandon. Talaga adakas na. Tatang, saan kayo arwan? Awangan na mapuntaan kayo kadagti mayaw awan abala. Saan niyo ang makita ti kabusor ta nagsipngat? Saan tayo nga urayin nga adda matay kada tayo, Esmeralda? Anya ti Serbina nga adda paltog tayo. Tatang, awan ti makaamo nga dapaltog tayo. Makaamutitan. Panawanan ang makilaban tayo. Saan ang mabalin nga irurumanda tayo latan? Gimloong manan dagiti nagsasarano akan albuon. Kasta unayan nga ikis ken reaw dagiti tattao. Amangan no adda pa yung napaltugan. Ni Bruno lakit diti agpapaputok. Saan anabayag manipod iti pimanaw? Gimloong ang tikanalbuon. Ti amok no nagawi din ije bilya. Naglikaw nga ta. Awan ti kastoy abilin abot-bot ngin may dagiti tao. Sige. Agaligagaw kayo ti putay. Sandak amang kita. Tanasipngat di tayan ko. Tiyan mo nagat ano timang palpaltog karakwana. Gapo iti panagakar-akar ko iti na duma-duma direksyon.
Sino na yung nagpaputok? Narapag kita ba yaw? Kaslag turong dito ayan ko. Siyak ti palpaltukan na. Balsik. Makipinlaltog kanyak. Saan ko ngay palubo sa makasid ng kanyak? Makipinlaltog akin ko na. Kabayatan ti panagtaray ko ako mamang itinalibat. Siyak iti kabalyaw. Nakaadayon, Bruno. Nagbayag kan tumat. Tulang ka kanay. Tadi mo nanggagdag iti kanalbong. Nalukay gayam ti panangigalot ko iti tali ti kabalyok. Kat nakabulos. Sinapol ko pa'y. Nagtupay kat nga adda dito iti kabalyero. Gamne, nakalibasan. Wan nga rod. Angam, iti daydi abanda ti tinurong na. Angam nasip ngatan. Agawid tan. Tatang, Anyati kunakken ka, Esmeralda. Saan ka nga agsangit? maasya naklaunay kanimanang ining. Napuntaan itinayaw awan na bala, ti maladaga pa'y lang anak na. Nagiti awanan bain. Addan pinatay da kada tayo. May sapay amaladaga. Dakas dalaunahin tatang. Apay, anyat basol tayo. Saan amabalin apalabsen tayo daytoy agundaway. Tatang, Panawanan alumaban tayo. Agbati ka dito'y Esmeralda. Bantayam ni nanang mo. Agtutulag kami kadadamyan kenteban iti umno nga aramiden me. Inutil! Nakita yo lang nga roden daya kabalyero. Impalubos yo pa lang nga nakalibas. Patayin ka lang. Senyorito, pangasiyo, saan da kapatayan? Ikarik, maminsan pa'y makitak ti kabalyero, kat siyak ti mangidatag kada kayo as ibibiyag. Anya, ti mapasamak iti daytagundaway. Papagayam, di uliwayan na denggen ti tuloy ti nobela arapalwan. Cavaliero! Nobela kanisursurat ni Delfin Dumayas. Iti direksyon, Luvimin Aquino Sr. Produksyon supervisyon, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot ka na kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!